hamsogo katal video dinini o video ungkang ke YouTube sound quality asuk to ya hanai kaisa ang thangnai maso 20 tarigo kaisa wireless microphone order romani mia puro sok phaika delivery khata delivery angmani porewo mai aprosen de current bukere inke unboxing te video khlaini current kri ban mobile charge kre inka anke te khlai mania an baune tini khlaisinai aipun mi apro kisa charge to mo bai mai dok test khai nei kha test khai mani abo kono kam sikhlaya aro amogo ole wireless oro kam sikhlaya boni bukhung khangke ole amo gakne ne lemo amo kanke ani phuno connect yata nirok bono bahike connect khaina ingkhanke nirok nawi tongkhanke support non le khlai re samaya ani oro le khlaiya nirok no bahab bom busuk bahab bom te hai tong nirok no kisang phunuk nai dok nai nirok nang phunuk ka le wireless microphone engting ke sign na mal mang sido K9 wireless microphone oro jagao bukhungo sujak tongu wifi te light khaimawo te interview rok namawo haifu ole sujak to interview e blog short video amam bukhungni ka just lem kaisa amokhe kansli totra ganda ro golawo khejaknai leya amo kaisa gani manata amo kaisa amokhe mobile type c sido mobile charger ro yojaknai le type c tomoni ro iphone tongkangke lamo kaisa use khlai mane ke iphone ke ani oro samung sikhlaiya oro jagao charger mang charging on le charge ma khaine ro charge yang lighting go mobile yokang ke oro bling lighting na ke oro bahai ne yang sakao light tongo oro light bu bling khaini ta ke oro power button tongo le power button singkang ke automatic connect paine tomone oni mi company mobile ya hangkang ke setting go thangai OTG on ma khanita OTG on khaimani pore connect paine ani oron ke connect singya channel ngangke blog channel he ang snamani sido blog channel snama jagao bio ekdom down cholo mane blog channel no asuk nai be yata interesting jaya habni bagai ang te kai amon ni channel no serai rok tin khlaine khata a serai rok wai kok sawe challenge video khlaina hnei wanchoka Buskang ni video upload on kangke nirok challenge video nuksinai nirok bahai ingjana angkha khlayo naithokjaga na hanai naithokja kangke pura video no share khairo bari asuk na hambai